Imyigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakomeye kandi irakomeje. Kuri uyu wa 9 Kamena 2025 ubaye umunsi wa gatatu abimukira bo mu mujyi wa Los Angeles muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage babimukira muri mujyi wa Los Angeles nibwo bigabye mu muhanda batangira kwamagana ibiri kubakorerwa harimo gufungwa n'ibindi bitandukanye. Ibyo bibaye mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yashyizeho itegeko rigamije gukaza ingamba ku bimukira, aho ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu kuva ku wa 7 Kamena byatangiye ibikorwa byo guta muri yombi abimukira badafite ibyangombwa bibemerera gutura mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko muri Los Angeles. Ibyo bikorwa by'imyigaragambyo byarakaje Perezida Donald Trump bituma ahita asinya itegeko ryo kohereza abasirikari 2,000 muri uwo mujyi mu rwego rwo gukaza umutekano. Abaturage bamaze kubona yuko batanye gutabwa muri yombi bazira kuba batuye muri kino gihugu cyangwa se muri uno mujyi wa Los Angeles badafite ibyangombwa bibemera kuhatura, bagatangira gutabwa muri yombi ndetse no gufungirwa zimwe muri business bari baratangiye. Ibi ngibi byatumye Bwana Donald Trump asinya itegeko y'uko abasirikare 2,000 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajya muri uno mujyi wa Los Angeles mu rwego rwo gukaza umutekano cyangwa se guhagarika n'imyigaragambyo iri kurangwa n'abimukira bari muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu wa mbere abashinzwe umutekano basutse ibyuka biryana mu maso mu bigaragambya mu rwego rwo kugerageza kubatatanya. Mbere y'uko abasirikare bagera ku itariki 8 Kamena, polisi ya Los Angeles yakoresheje ibyuka biryana mu maso kugira ngo ice intege abigaragambya, bituma abagera ku 118 bose batabwa muri yombi, harimo 44 bafashwe ku wa 6. Guverineri wa California yatangarije CBS News ko Trump yamuhamagaye bakaganira iminota 40 ariko ntabwo yigeze atangaza kimwe mu byo baba baragezeho cyangwa se icyo ibiganiro byabo byari bigamije. Itangazo ryasohowe na White House mu mpera z'icyumweru gishize ryagaragaje yuko imirwano yabaye yibasiye cyane abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira ndetse n'abasohoka n'inzego z'umutekano z'iki gihugu mu gihe bari mu bikorwa byo gufasha abimukira. Iri tangazo ryavuye muri White House ryagize riti ibikorwa ni ingenzi kugira ngo duce intege kandi dusubize inyuma abanyabyaha binjiye mu gihugu cyacu binyuranyije n'amategeko. Ni nkaho iri tangazo ryashakaga kugaragaza yuko ibi ngibi bidateganya cyangwa se bidafite guhungabanya na gatoya intego ya Donald Trump yo kwirukana cyangwa se gusubiza inyuma abimukira binjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko cyangwa se batabifitiye ibyangombwa nk'uko bakomeza kubitangaza. Iri tangazo rya White House ryakomeje kugarukaho n'abasesenguzi bavuga yuko imyigaragambyo iri kubana muri Los Angeles idafite guhindura na gatoya ibyerekeranye n'ibyo Donald Trump yatangaje. Nyamara nanone andi makuru dukora ku rundi ruhande atubwira yuko Meya cyangwa se Guverineri wa California aba bombi batari kumvikana ku cyemezo Donald Trump yaba yarafashe cyo gufata abasirikare bagera ku 2,000 bose akabohereza hano mu mujyi wa Los Angeles muri Leta ya California ategeze amenyesha Meya cyangwa se Guverineri w'ino ntara. Ibi ngibi bikahita bisa nk'aho bikomeje gutiza umurindi iyi myigaragambyo iri gukomeza kubera hano muri uno mujyi wa Los Angeles muri Leta ya California, cyane yuko Bwana Donald Trump atigeze cyangwa se yakoze igikorwa kitarimo ubwumvikane, cyane yuko Guverineri ari umuntu ukomeye cyane na Meya muri leta runaka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itegeko rivuga yuko ikintu perezida agiye gukora cyane cyane gifite aho gihuriye n'ibibazo by'umutekano bagomba kubanza kumenyeshwa Guverineri w'iyo ntara. Uretse no kuba ari ikibazo cy'umutekano ikindi icyo ari cyo cyose, Guverineri w'iyo ntara agomba kuba bizi cyangwa se Meya, abo bose ni abantu agomba kuba bazi aya makuru. Ibi bikaba bikomeje gutiza umurindi iyi myigaragambyo. White House yanakomeje gushinja abayobozi bo muri California bo mu ishyaka ry'abademokrate guteshuka ku nshingano bigatuma Trump asinya itegeko ryo kohereza abasirikare bagera ku 2,000 bose ngo bajye kunganira abari basanzwe bashinzwe umutekano hano muri California. Ibyo byabaye abayobozi bamwe b'abanyamategeko muri California barabigaye cyane babyita ibikorwa by'ubugome, mu gihe abandi banenze abimukira babibutsa yuko nibakomeza guteza akaduruvayo cyangwa se imyigaragambyo bazafungwa kurushaho. Guverineri wa California yavuze yuko ibikorwa biri gukorerwa abimukira biri kubahutaza kandi ari by'ubugome biri kubatera imibabaro. Mark Christopher umwunganizi mu mategeko w'abinjira ndetse n'abasohoka yatangarije Al Jazeera ko ibiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahangaha ari ibintu bidasanzwe, aho abantu bari gufatwa bari kugerageza guhiga ngo abimukira binjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko.
ndetse hakanoherezwa ingabo z'igihugu. Guverineri w'intara ya California ntabwo yigeze abyishimira, yavuze ko ari ibintu bidasanzwe. Yavuze ko kandi ibyo ari ubwa mbere bibonye kuva mu 1965 aho ingabo zoherezwa mu ntara hatabanjije cyangwa se hatamenyeshejwe abayobozi b'iyo ntara, abayobozi bahagarariye iyo ntara cyane cyane nka guverineri cyangwa se meya w'iyo ntara. Uyu munyamategeko wungirije hano muri leta ya California yakomeje avuga yuko ibyo bwana Perezida Donald Trump akora bigamije kugaragaza imbaraga ze ariko zitari iza nyazo, ndetse ko ari ukurengera cyangwa se kurenga ku nshingano ziwe zemewe n'itegeko nshinga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati Bwana Perezida Donald Trump ari gukora ibikorwa bitarimo ubumuntu habe na gakeya, ndakeka birimo biragaragarira amaso y'abantu bose. Abaturage cyangwa se abimukira babyanze barakaye, bigaragara nk'aho bari gukorerwa ihohoterwa. Bivuga yuko ibi ngibi ari ibintu bifite aho bihuriye n'ibikorwa bya kinyamaswa cyangwa se ibikorwa bitubahirije uburenganzira bwa muntu. Ibi ngibi uyu munyamategeko yakomeje avuga yuko ibi ngibi biri kubera hano muri Los Angeles mu bigaragara bizakomeza no kubera mu zindi ntara cyangwa se mu tundi duce no mu yindi mijyi iba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngahe nguko munyemera amakuru y'ibiri kuvuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuyacumbikire hano. Njye mwakomeje kubana, nitwa Mazimhaka Prince kuri no muryango mugari wa Mazimhaka Prince official y'ibyegeranyo ndetse n'ibiri kuvugwa hanze kuri no si dutuyemo. Ibihe byiza kuri twabonye kuri kino kiganiro kugeza kirangiye. Ibihe byiza kuri wakoze subscribe ni muri n'amashyashya kuri no muryango. Nagusaba gusiga subscribe kugira ngo n'ikindi kiganiro tuzakora kizakugereho uri uwa mbere. Tuzaterwa nanone ishema no guhabwa inkunga nawe binyuriye muri comment mu gitekerezo uzaduha, kugira ngo n'indi nkuru tuzakora izadufashe gukomeza kunoza uno murimo tubagezaho kubabwira amakuru y'ibiri kuvugwa. Ibihe byiza kuri twabonye kugeza kirangiye. Ciao ciao.